Bog, ja sam Maja, a ovo je Mišo. Danas vam donosimo kako ispravno čitati deklaracije i razlikovati korisne od teško probavljivih ili za vašeg ljubimca čak štetnih sastojaka. Hrane za kućne ljubimce razlikuju se po kvaliteti sastojaka. Popis sastojaka i analitički sastav hrane možete pronaći na deklaraciji svake hrane. Dok čitate deklaraciju, obratite pažnju na sljedeće. Sastojci su namirnice koje su korištene u proizvodnji hrane. Navedene su u padajućem nizu, što znači da prvog sastojka ima najviše, a zadnjeg najmanje. Ako dolazi kao kombinacija svježeg i dehidriranog mesa kvalitete za ljudsku upotrebu, onda znate da je ono dobro za vašeg ljubimca i da će ga on probaviti, razgraditi i iskoristiti za svoj organizam. Ako umjesto svježeg mesa u sastavu pronađete mesne prerađevine, mesno koštano brašno, nus proizvode mesne industrije, bjelančevine, peradi i slične sastojke, onda znate da ta hrana nije kvalitetna za vašeg ljubimca. Takvi sastojci dolaze od ostataka mesne industrije i često sadrže perje, rogove, kopita i slične sastojke koje ljudi ne konzumiraju. Takva hrana u analitičkom sastavu može imati visok udio bjelančevina, ali je problem što ih vaš ljubimac teško može probaviti jer su velikih molekula koje bubrezi teško filtriraju, mogu ih oštetiti i narušiti zdravlje vašeg ljubimca. Postotak pepela nam također govori o kvaliteti hrane. Ako je on nizak, znači da su u proizvodnji hrane korišteni kvalitetni sastojci koje vaš pas ili maca mogu probaviti i iskoristiti u organizmu. Ako je taj postotak visok, preko 10%, znamo da je u proizvodnji korišteno puno sastojaka poput perija, rogova, papaka koje vaši pas i mačka ne mogu probaviti niti iskoristiti u organizmu. Kvaliteta samih sastojaka izuzetno je bitna za kvalitetu hrane koju dajemo našem ljubimcu. Čitajte deklaracije i uvjerite se u razlike u kvaliteti sastojaka koje proizvođači koriste. Tražite hranu s puno mesa koje dolazi iz dobrih izvora i osigurajte svom ljubimcu ukusan obrok, a ujedno dugotrajan i zdrav život. Do idućeg puta, pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!